چهار ماه دیگه 18 دوریم. ما در درونه مکه بیرون دانی از جو پورا ہے مرحمت کنه بیایید. Allah bize hem Yunan'ın 29'u da inşallah bizim ikinci mukaddes bayramımız gelir. Kurban bayramımız. Allah'a and vererek izzet-i celalına. Kurban günün hatirine o kesilen kurbanlar sülh kurbanlar olsun. Dünyamızda sülh olsun. Hem namanlı olsun. Seyfli Aka yaxşı. Ay maşallah. Ay maşallah. Her bir ailede sülh. هم موجودات iftar. Sar efendim. Evet, çok iyi. YouTube بایی. بله. زنده باشی، زنده باشی. ببینید. شهر سمار سیم باز زنده باشی. بیا خوشوار دوره. بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأجمعين اللهم إني أسألك صبرا جميلا
وقلبا سليما ولساء زكريا ودعاء مستجاب وكتابا يعينا ورزقا حلالا روزي بركات ونعيما ومقيما وجنة حريرا وتوزر بسور يا قاضي الحاجات يا موجب الدعوات يا كاشف الضر والبينات يا عالم البصر والخافزات صدق الله علي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Amin. Perverdigar bu Ramazan ayında bütün dünyada kılınan namazlar, tutulan oruçlar kabul olsun. Amin. Bugünkü gün bu sülfede eylem duaları zahmet çekip bizi bura davet eden kardeşlerin envatına, olanın dünyasını değişenlerin, valideynlerin ruhuna kabul olsun. Amin. Bugünkü gün dünyanın her bir yerinde sülh, emin-amanlıq olsun. Amin. Dua eləyək ki, xəstələrimizə şəfa verginən, ya Rəbb. Əskər balalarımız sağ-salamat qayıdıb gəlsinlər. Bütün qəribi qürbətdə olan mümin, müsəlman, o cümlədən həm yerlərimizi, qərib ağa imamımızsa qəriblər ağasına tapşıraq. Amin deyən dillərimiz heç vaxt lal olmasın. Amin. Вам тоже огромный рахмат, братья. Как говорят, дар исламе фарқи надорад, ҳама бародари аст. В исламе нету нация, есть один только нация. Речи, дорогой, это называется мусульмане. А православие есть хорошая пословица. В мире есть одна нация. Эта нация называется человечность. Дай Аллах, чтобы у нас всегда был такой крепкий иман. Дай Аллах нашему городу миру. Еще раз спасибо нашему государству, что они нам дают такую возможность. Мы делаем ифтар. Вот параллельно мы должны любить и свою религию, и православную. Почему? Потому что у человека есть несколько родин. Из них еще одна родина, где мы живем. Рахматуллахи ва баракат. Сейчас еще добавит наш председатель общины. Bir kelime de diyor, hissedilemez. Yok, sizin demeniz başkadır ya. Всем братьям нашим, которые здесь находятся, добра, мира, благополучия, родным, близким, крепкого здоровья, крепкого имана, и пусть будет мир. Amin. Amin. Allah Allahu rahmet eylesin. Ekber. Allah rahmet eylesin. Cami öğrenleri. Allah hamdolsun can sağlığı versin. Elbette mehriban olan, kırmızı isteyen, çoklu dua edeyim. İnşallah ayın 9'undan Kadir geceleri başlayır. Yaxşı olardı ki bu günler خوش اومده همه کسایی شروع با جمعه بچه بترسید شومنی باید در تو بشنه آپارتمنت هست ها یا مشک اینا هم خوبم برفتن خوش اومده همه کسایی iftor tenci bachi har shahri Samara seyim baz ayna masjid tabiz chhez duray Ola zahri kholi ay. Dava akay do